खुरमजरे ISTV न्यूज बैंक ताबिरु पुरंपु ताराम नोक्सरे होजे हाम दंग सिंग मुरु पाउलो बिसे मापल सुबा IRB की CEO सिनगदबनि हाइना IRB महिला बटालियन की नुपि सिंगना इरांग हौख्रे हौजी पाउ सनो बिजरे खुमल लंपाक्ता लेबा मापल सुबा IRB की CEO ममता वाहेंगबम सिनगदबनि हाइना ngase IRB महिला बटालियन की नुपि सिंगना इरांग हौख्रे नुपि पर्सनल कया थोरक्तुना खुमल लंपाक्ता लेरिबा IRB की कैंपस मनुंगदा CEO मसा संगबा यारोय हाइना गेट सो लोनसिनुना थिंकी खोंजंग संगसिलिबि नुपि IRB पर्सनल सिंग अदुना फंगदरकपदा नीति नियम की वांगमदा CEO सिना थबक थरम कया सथरकपा नुपि पर्सनल सिंग फंगम थोकपा कया फंगंदबा सिविल पुलिस का आर्म पुलिस का की खेनबा थमनक्तबा IRB नुपि पर्सनल सिंगबु ट्रैफिक पुलिस की मतौगुम थबक सथरकपा कया असिदगी खोंजंग असि संगसलकपनि अथुबा मतमदा मकोक थोंगबा ऑफिशियल अमदी होम मिनिस्टर नाम इयंग संगदुना CEO सि सिंदोकदबनि नत्रबदि मकाताना खोंजंग कया संगसनखिगनि अथुबा मतमदा होम मिनिस्टर उनदुना वारी साननिंगी हाइबा वाफम थमलखि This is not about strike and humiliating those people, this and that. We really want what is the right exactly, what we have to do and what we suppose we are in this atmosphere. I mean in this police department. Police department I khoi si laifam thokpa, I khoi gi tawpham thokpa, I khoi gi phangadaba right to karambano haibdo khona khangning bane aduga I pumnamang asi interfere tawba pamde. We want to interfere with Home Minister, that's all we want to say. Officer akhoi gi adugi misleading akhoi pamde, mana si tawe misleading pamde, discriminating pamde. We don't want any discriminating, we don't want any humility. Madam na si tawe akhoi su hai neng de akhoi directly Home Minister da wari sanaba pamde. That's all we want. We don't want to disclose. VDF की तोलफ हेंगटपगी वाफम मणिपुर सरकार ना नमसिन थम्बिगनु हाइना ऑल मणिपुर VDF वेलफेयर एसोसिएशन थारोप चेरोल मना खंगलकली अकनबी हौ लागलब मतमदा मियंग संगबगी हाइनबी थादोकपियु अथुबा मतमदा VDF की मतंग मसानब तोलफ पिनबा आफिल तोरकली Vegetable crop singi nutrient management haibasida longmi singi nongmi goiba training program amangasi lamphel pata leiba ICM ge conference hall pangthokre Agricultural Technology Management Agency Imphal sinduna pangthopa thormaduda District Agriculture Officer Imphal ki TS Ranbir Atma Imphal ki Project Director YCM amadi ICM Imphal के डायरेक्टर के जॉयचंद्र मरुइबा म्यूसिंगना सरगाखि लौमी होम पुना सरगाखिबा ट्रेनिंग प्रोग्राम हौदोबगी थरमदुदा TH रनबीरना फार्मर सिंगना करम मखल के हार सिंग सिजनगदगे हाइबसी मतम पुनमक्ता एक्सपर्ट सिंगदगे ज्ञान लोकसिंग लोगदबनि हाइकि ICM के डायरेक्टर के जॉयचंद्रना हौजगी मतम से इंटीग्रेटेड फार्मर की मतम ओइबना महि मरोंग थाबा मतमदा अखंगाई सिंगा तानगदबनि मतंग सानबा टेक्नोलॉजी मेथड सिंग सिजनबना पथोक हेंगत हनबा ngomgani haike organism मैम थोड़े बसाई हरी इन नाइट्रोजन की सरुक हेंगनबा पोटास की सरुक गननबा अदगी सिंग मैम थोड़े अब फास्फोरस की सरुक हेंगनबा मसी मैम सिनदना बसाई मागी क्वालिटी लेबल प्रोडक्ट को पामी कंपोज खंदी कंसुम ने कंपोज खंदी फार्म यार्ड में लोरी खंदी पोथोक तना कन तौदारगदी बसाई तमना कोई बसाई के कनो मैम से फ्री और पुयाने नत्रिगैदी अखोई अदुम गनो तौगिनी उपाय लेतबनिना को मसी कनो सुबा अखोई तंगाई फदना मसी खनबु Analyzing संगमदी laboratory सिंगना इसा की अमोट अकाई सिंग अदु biomedical waste समरी general waste हाइना तोंगान ना खंदोक्तुना मरि लेनबा NGO सिंगदा सिनबियो pharmacy wholesaler सिंगना मतम हेलब हिदाक सिंग general waste मरकता हापसिलकपा अमदी लंबीदा लंगथोपा तोबिगनु हाइना workers union मणिपुर ना खंगलकली September tang kumapanda World Heart Day gamari lenana Manipur da leba angang kaya lemna heart ki anaba lebra haina Manipur Heart Foundation na sek tawgadori Larabagi pangkai gi manungda leba angang singda heart ki lenga leramba yaurabadi sel gi mating pigini haina Sky Hospital ki managing director Samuel na ngasi hospital da pangtopa pangwi sing unabada fangdokre These children suffer a lot and the mortality rate increases with age. Approximately 40% die by the time that they're age 4, 70% die by the time that they're age 10, and 95% die by the time that they're age 40. Now, the big challenge in Manipur and India, unlike in the developed countries, is that these children are presented very late, as the parents of the children are not aware that their child has an underlying heart condition.
इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ना होदोखिबा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अमसुंग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ngasidig impal ge director of postal services manipur na division amasung sub division tareta hangdok haina director binat kumar na phongdokre ngasi impal post office ke director ge kada pangthok pa paumi singa unaba aduda director binat kumar na haikibada scheme ani asi prime minister na hodokhrabagi tungda masi bank khaktanatna post office ke khudang da chumyam da ihonabagi khongthang Makada Manipur ki head office sub division singda haldopani scheme asi post office ta sahi sigi November tang kuntra fawa hangdokpagi khudongsa piri masigi matang da awareness program ka pangthokadori Ministry of Finance ki makada pakhalibe scheme sing asi khudongsa ba miyamna lobi haina director Binod Kumar na phongdoke is being headed by sub divisional inspector, so I have directed my inspectors to organize as many as camps in their jurisdiction, so that people will come to know, even in rural area or in the city area, so that people will come to know and they will come and they can open and get benefited through these schemes. Coordinating Committee Fangnung Infalis na sinduna miyam goiba mipama ma tha sigtang kunda pangthokre hari mipama duna Fangnung khungang da mitop na leigi harabadi khungi aba loba mitop ta lam leiba yonba yadaba lisingani taramari matungda nongna khundarak pa myoi singbo permanent oina leibagi ayaba pidaba haibani singba warep sing yauri loinana ITI dagi labuk mayai faruga setpa kangla khunjin taba lambi se hana leijiramba duga safmana na lehenba Fangnung da jaramadi mayai kaba nisa saba thakpa thingba loinana khungang asigi sakhat thorang sing lisingani taratru phawgi manungda loisindaba tarabadi committee asina prajamyang loinana makhal makha kya gi khongjang sangsin ba haiba warep sing lokre hari Kha Manipur College Kaksingi Physical Education and Sports Department matam sana hangdaba musung department asigi oja su laktaba namram oiraga department asigi oja ma thu matam da tharak triba fawba matam kaktana department asi thingzilagini haina college asigi student union gi general secretary gi serol mana hari Poyo Khongzil dagi Ibemhal Kobi Muema Lekidabada Senabani Habi Mari, Police na Parba Matung Belda, Tadokibu Yaning the Bapungdokuna, Missy Sigmari Lane, Samkiba J, singing a Sayupung Mangadagi Numidan Pung Manga Fawa, Andro Kendra, Ban Chatribasina, Andro Kendra, Sauna Kabi Cray, Ban Sawapani Sing Nava, Mui Sing Kaya Tortuna, Lambida Dermay Taduna as a Woxing Tinky. Amoromda Poyo Khongzil lagi Kambam Ibemhal Misigamari Lena Pagat Kibat Mui Mari Passengers in Palace na BLP bu yaning do phongdok tuna ngarang Maira Paibi Singna Thambal no Kaithel dagi Khongset amusat ki Khongset aduna Pandol Police Station na Thomjin ki loinana Mara leba Mui Sing Serak Piu haiba kholaw kya lauksin ki Miyamadu bu laksin naba police na tear gas cell kya kapki Nupida Sataba Mirmina si Canada Salaga Wakat Kadagi Amadi Mato Karamna, Aini Mating Low Gadagi Habisi Kangzin Batangai Fadehana, Social Welfare Department Deputy Director Surrender S. Sisakna, Nasi, Simmerong the Leba Tribal Resource Institute the Pangtopa, Nominini Subsetagadaba Violence and Crimes Against Women have a workshop hold over from the Fondokre. Social Welfare Department Senior Pangtopa workshop hold over Tormaduda, Professions Officer K. Saroja, Deputy Director Training Tezesor, Deputy Director Social Welfare T.H.J. Sandra Yauna, Muikiana Surgaki. Tarongamari Lenana, Deputy Director Surrender S. Sisakna, Domestic Violence Act Setnaba Horabasho, Avatar Nupi Singna. Mateng Karamna Logani Habase Ningtina, Kanganaba workshop as Pangtopani Haki. Jadma kan biba humba ko namna no ay taba sing mayam na level tiba ko tiba pagdok se bi masa de gi hawna haloy ko hawda ko hawba si mayam am se moy awa da maten pa biba moy moy mapi te thok biba oina shell gi ten bang to bizari ba si ju karam haina Canada flight to kan process khara lai bani na do masu lai khang da ya da bani adu mayam ama Technical session da tongan ba khang hairaba singna workshop asigamari len wanganki Human Rights Law Network ki Assistant Director Prem Latana Domestic Violence Act 2005 asida kari yauribage haibadu punna khangmina ba tangai fadi haike Amoromda ngasi ayu pung mga minute kunthram taba matamda
Moyang Police Station gi manung senba Phobak Sau Ikhai Bazar da lamdamadung gi Torbung Phobak Sau Ikhai apun mamera paibi lufna National Highway da lakpa gari sing sek tobada Tata Sumo amada puramba U-liter Chanirom Fagatuna Miyamamangda Thugaidun mangan khre gari driver dagi lupa lising ama fine 10 khre yu mapudi sian khibadagi thiba khangdra hari maya paibi amana phongdor pada maya ka ban nisa thingbi khongjang ase hanadi hauna changsinu lakli Phobak Sau Ikhai amasung Torbung asi Sorasampur ga thangna leiba lam ama oibana haujik thokliba thodo si khalaga thoning da thodo kaya thorokpa yabagi maram leibadagi nisa thingbi khongjang ase hena kansin mani makata na kana gumba myoi amatana maya ka nisa pudun sape yaro hari Singa makha punba nupi lamjing luf amasung singjame police station gi SDPO amadi OC yauna apunba tem amana singa makha niktojam lekai da drive satabada me ani juga konana phagat khre me ani dudi en nanau amadi KH zadumani ni makoi ani mak singa makha niktojam lekai degini phagalba yu singmai thaduna mangan khre Sarkarna ningthokong ward number 3 da leiba masai bema khudi thibi gi mafam singda khundaraga leiba yum sing tha si tang tara nipal da lokthokina ba khangalakpagi matung inna thugai khre Police personnel singna ngak senduna JCB sizinaduna yum sing adu thugai khibani miyamana phongdorokpada September gi tang tara da SDO Bisnupurna yum sing asi hongdok khinaba order amakhak piramlabasu matam tenbana hongdokpak ngamkhidabani sarkar gi thongbu pende haiki Loisila pada maru bepau amukan pijri. Mapal suba IRB gi CEO singgadabani haina IRB Mahila Battalion gi nupi singna irang hogre. Hosgiri ISTV nupi bepau batang loisila men tawe amukan.